Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta umntalabhoke laphana kaNgizwe Mchunu betalaphana no-Ali Mgube. Thina ngale kukhuluma kakhulu ake sidedelela iclip uyizwe ukuthi bebethini ke laphana wey'ngane zakwethu betalaphana bukhoma. Shangabi yami yini ukubheda kwezinto njalo madoda anokhuluma phela bafethu siyanazi sinisenze la singazinisiza khona madoda kulokho ungazohlezi nje phela wenza umqhele hayi inkabi yami mhlophe wathola i-coaching efana nakho Mgube hayi ngabe sekhona angithela futhi abantu ukukile uyafosta ulokhu uthi ukhona ungekho udeleka mina kanjena impotho ayi cha mfethu okunye ngene khona kuyikho mfethu ngiyangiluma nje kuyimanje nayi yobe inkabi yami yobe cingwane ngoba usuyaronywa inkabi yami zenwaye inkabi yami ngoba usuyaroma umthetho wabo phela onyawo uma kwabathela ngamanzi ukuze ngiyoshona ilanga zenwaye inkabi yami ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cimeza subscribe, cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo enje.